Kamera coba. Ini buat selu kalau nggak. We live, we learn, and we grow together. Welcome to Gen Z Talk Timor Leste. Hi, beautiful people. Kolega sira, ohin ami amine podcast ba episode tolu ona. No, contente teve tamba. This is my second time in a frame. Nebe again how also like a bit nervous as well, but I'm pretty. I'm how fear kata kolega sira bahira rona podcast ne bele get something from podcast ne rase. And o podcast on lorong ne ame kuliah kona ba o insa diversidade existe e arte. Right? So that's itanya topik ko yung lorong niya. Então, without further ado, langsung forward by guest speaker. Ato bele introduce niya ang. Okay, dia kan narang Fábio Soares Pinto, how my família no bemakia kita bele di hang survive tuang, ami komprenda tu hatene kona ba conteúdo Morris, hanya amang naran Salvador Baru Soares, hangina naran Teresa Pinto, how iha mau ngaling hamutuk na lima. Depois de dane hat kuliah tan sireka-reka, assim tidak nedat la precisa naru kuliah, o sita kuliah selo. Tapi tafsir mah how su pergunta de que diria Celos maka Fábio Soares Pinto. Celos mania. Alright? So, okay. Então, hoje eu vim turusan Fábio niya. Ami hakarak hatu hatene dia kitang sema ka Fábio Soares Pinto. Diantok ema na intolo, nebe maka inspira tebes Fábio. Ema o saída de, nebe ma inspira tebes Fábio, Fábio ne Morris o Fábio halo butruma kari sempre hareba sina intolo ne. Botolo ne. Botolo nebe me inspira tebes how pertama hani família. Okay. Kedua haunya kolega sira. Okay. Ketiga mah haunya hausin tema namang na mo tutu hatene. Sim, Foucault. Dan Fábio mos halo escola kona ba arte niya, teatro. Sim. Right? Iya na ba? Hau iha Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Okay. So, speaking about that, Fábio, how karak ato hatene? Why Fábio, tambah sera maka Fábio hakarak ato escola kona ba arte no teatro. Okay, dia ita kuliah kona ba escola, hau diretamente hau sinti kata ka buat barak ni bemak hau liuna proses ni benaruk tebes hau sinti dan ne buat tidak ni bemak emang tu hasoro difícil atau preocupação rumah ni bemak tu hasoro mas be escola kona ba arte hau sinti grasa tebes tambah oportunidade kona ba bolsa estudo kona ba nelaiha. Tapi diretamente hau amo aderi tu, ele oferece bolsa de neme hau lilio dalang ida o satu promove arte mas e Timor. Okay. Tambah sira mak hau karak sekolah kona ba arte hau sinti katak uluk hau noing arte ni buat tidak nebe mak ita bele halodet ita la bele senti. Ita senti katak halodet na ita hetang ita la bele hetang buat rumah usi arte dan. Okay. Mai beto ba escola hau sinti katak idane importante liu si arte hau bele hatene semak hau nia ema sira nebe hamuto ko hau no sa ida mak hau to halo idane mak hau como compreende si arte hau sinti buat ida nebe ma falling los mai hau no hau la bele defini katak nia buat ida nebe furak mai be nia mos itane Morris mos hola parte mos ba arte. I agree. Sira mak haleu itane ni arte hotu. Sakarik hanu Morris ni mas arte ida. Tambah sena dia hanu Morris ni arte ida tambah ni prosesu. Arte ni huma proses. Sekono italah hatene proses ida ni los arte ida. Okay. No, ia kala ia Fábio ni Morris ne ia nessa evento bot ida ne be maka halo Fábio realiza kata okay, hau agora ba escola ka hakar forte arte. Arte ne maka hau kara kistura hau kara halo. Ia kala Kona kuliah kona ba projeto ia barak parmate tambah sira hamus hetang fating barak ne bemang fo espaço barak ne bemang fo me hau em satu hatene conteúdo arte. Hau sinti escola dan bemang fo fating bahau mak sa São Pedro sira fo oportunidade barak me hau o insa hau bele halok bele forma buat projeto barak no bele contribuímos ideia rodia tu forma projeto. Nebe projeto sira nebe halo hene eu sinti kata buat nebe mak diak, mas be tal hatene kata
ternyata prosesso ho definição ba arte projeto ne bita halo ne lahanesang biasa lahanesang bye-bye ne bemak ema seluk halo no conteúdo kona ba arte no matéria ne bita precisa to hatene no atu di halo definição ba projeto ne susar. Mabe ulu kini tatene kata halo det di takarak dia boto tu diak det hetang narang mabe lai ada. Sebenarnya ita tengki iha buat rumah ne bema kritik atau buat rumah ne bema ita tu bele ngulik kene ba o insa ita tu bele hatene objeto tujuan usi masyarakat nyo ita mos bele hatene o insa tu halo kritik ba iha governo rumah atau iha instituição rumah atau iha parte rumah ne bema liliuma situação ne bema acontece railar. Betul. No hala tene ia emadiang activism, arte and activism. Okay. Sira bolo art biasa usa arte hori you know halo hansa advocacia o halo hanesa campaign protest ko sira ne sira usa sira la ba diretamente também sira liu arte. Iya. A idene ita tem que desculpa, mas idene tem que ter kata pekerja seni ho seniman. Okay. Kalau seniman, dan memang benar-benar ya naturalmente sira moris ho seni. Betul. Kalau sira dan memang sa pekerja seni, nem sola parte bangsa oh ini sira usa fali media seni ne, o insa sira bela to halo manipulasi by dene. Mas desde ulu kedang arte ne mosu, ema sempre kaitan ho isu politik. Tamba, sequando arte ne, sequando buat idane memang diretamente neba ema kata ita kan hasoro kritik. O insa ser bele falung idane usa arte, ser takat te fali dudu arte mehe oing. Mas sebenarnya arte ne saat menempel deh. Tapi tujuannya iya buat seluk ne memang ema kritik helara. Então nessa itene topik da diversidade existe a arte ne lozo ne kata arte ne buat barak los helara. It's not about asa los colors, la ozeta nessa pinta, mas ia buat barak los existe arte, agenda no teori baru existe arte lah. Ya, nia berdasar usi filsafat, depois tema filsafat senai sira karak o insato bele falung fali dene. Depois sira falung dene ho fali seda, sira paciência ma usa fali arte, media ida, ne bema o insa para ema seluk la bele hatene katak itane kritik. Sira usa ideologia idane para o insato bele forrano infal bema selo, mas bele usi arte. Okay. So, how halo talking to ba Fabio. And then how are kayaknya Fabio post YouTube. Fabio YouTube channel to. Sim. Ya Fabio post na ba no. Ya Fabio ni final project ne. Fabio Fabio ni escola, Fabio halo. I will say lasa será social experiment. Social experiment, Fabio queria as a show boat ia Fabio na escola, right? And then the se hala sala, ni título ne colheu quando ba será the queer theory. Theory queer. Okay, so how para tu atene? Tapa sera Fabio bere di sini atu halo social eksperimen dan teori queer. Oke, dia kuliah ko na ba social eksperimen idane mabarak halo na. May be hau niang ne hau hetang nas ka idane be mak emane amang mareveril penulis di Rusia Amerika ne be ni kerek liu ko na ba conteúdo queer. Depois ini hau tertarik ho social eksperimen ne tambah det hau si performativitas. Kadang hau si ema hotu tu hatais hanesan sa hau hatais ne ema barak hare hamnasa. Tapi hau sinti katak hau ni hanoi ida ya coach ida ne bemak ema tete katak sequando sira hare o hamnasa tambah o uniku idane mabese quando o hare falecira o hamnasa tamba sira hanesang ni berarti dan memang sinti komik bahau tamba sira hare o hamnasa tamba o sinti kata idane uniku lah hanesang hobat ni memang konstruksi sosialnya Hanoi mabe o hamnasa falecira tamba sira ni Hanoi hanesang de no sinti kalau sinti kata idane komik sih mabe hala beli kuliah ya hala beli diretamente atau hatete sai be emaseluk dihangkatak dia oh how ma dia klio no dan hamas labela halo diferensia katak dia haumak atu lahane sang masira tambah hau iha razão ida usa haune ID usa haune ego para tu iha fali membatas ruang fali hosira mabela hau sinta lah ada tambah ida nemak hau berani atau halo sosial eksperimen ha benar-benar for ropa ba mane ropa vestido for ba mane sane bemak benar-benar mane hau ka sira tais
Hurka semana será tais lawi dalam bot Malioboro, assim mau tatene. Hurka ser lawi ne ba, hurka ser lawi putar haliu Malioboro ne hau karak haredet, reação musi sociedade ne hamusa. Okay. Pes hau hetang reação barak kusida ne, pes hau brani mai, hau kahur fali hau foti fali mai, depois hane dosang ne hurka hau yang obrani gilai. Okay. O usa tok obra idane ba fali iha tugas akhir. Sebelum idane mas aku pernah halo body talk kona ba drag queen. Kona ba perjalanan drag queen. Pas senti kata observasi musi drag queen, aku senti emas sira ne bemak moriso idane selalu harebe sen entretenimento atau buka lucro. Betul. Mas be sira hare o insa emas seluk bele hatene kata performativitas ne la oset ba ema mane det. Ternyata feto sira mas precisa tu hatene performativitas. Okay. Idane mak sira hakarak atau fosai isu idane tambah abad 18 kuliah kona ba permasalahan nebe paling most pertama kona ba komunidade ne iha London nebe mak haukar uli kona ba idane mak mareveril hakere kona ba idane tambah henebat teknik industri komesa mosu revolusi industri idane mosu ne mak quase ema hoto tu manesa la serviço na manesa la serviço na depois manesa to halo seda henebat so ema uluk iha fating uluk det sa itane agora alfaiate sira agora nasa o tempo ulok ne asa ema sa nebe ma fo fatim ba ropa aluga ne fatim ba prostitusi heneba ma kasa mane sira la iha serviço mane sira iha dalan street ida nebe agora se iha sejarah nebe heneba mane sira kumpul sira tur hamuto heneba depois di dane ma sodi hodi hamoso na desculpa kuliah kona ba seks oral, começa moço né ba também é muito lá serviço, então sirat bele tang osang usi valida né. Berarti né ba mana mas começa halo na prostitusi diretamente ho sirania colega balu. Ba emas né bele serviço. Sinto sira. Depois de né how começa sa tertarik fal ho sejarah ida né how brani foti naskan hakere kona ba Mother Club Molly House. Ke ihane ma foti kona ba cerita hene be ia foti fali obra ida ne mareveril hakerek ne ihane ba ni titip ida det ihane mareveril ne pesang ne ida det sebenarnya iha mundu ne lah iha jenis kelamin ketiga ni titip pesang dan ne det mabe onsa jenis kelamin ketiga ne la iha mabe existe iha mundu ne naturalmente. Idane mak ni hakarak foti fali ni hakarak kuliah kona ba idane mabene campur te fali ho kuliah drag queen ne campur fali sejarah sereh ne be barak ne be mak iha mundu ne tapi niala hak fodak liu insa ema seluk atau hareba idane mabene nia berani hakere kidane idane mak halo hau berani mus atau estuda kona ba teori queer ene hau estuda kona ba teori queer pesene ya gara-gara emang namang Foucault ne mak hau berani ya ne ba hau so hatenet katak diang hau tenet mai heteroid queer mak kuliah kona ba ekspresi identitas atau performativitas tapi ternyata di balik idane hoti buat barak ne minta si kuliah liba psikologi masa iha kuliah kona fali ba preocupação social ne bema hareba be o insa sociedade sira bele responde kona ba ema ser modelo nessa comunidade ne mos iha buat barak ne bema existe ne ba hau senti liusi obra idane hau hetam buat barak ida dia klima ko insa habele ko nyese hanaan ya habele ko nyese hanaan nomos hana maluk sirane bemak morisia komunidade idane betul nemak hau senti la os fasil ba obra idane atu hasoru mai be o insa habele responde ba sociedade kona ba obra idane no bertanggung jawab besar tambah larang hala kritik buat barak ida hau pernah foti lukisan ida hal-haluan na emanin nyamang ni nara lukisan kona perjamuan terakhir hal-hal kritik ida ne hal diretamente lo satu hal kritik kona ba sudut pandang religião lah mas be o insa habele dia ba ema katak ida ne existe naturalmente lihusi lukisan ida ne perjamuan terakhir ni talabel defini katak dia la oset iha religião katolika mak kuliah kona ba ida ne religião sersiel mas kuliah kona ba ida ne mas be o insa nudar ema ser humano perjamuan terakhir ni ema tutuni iha betul so saya dah maka queer buat memang
tusuk los mehau, oke. Queer, oke, bahau, hau atene, buat nem hau atene, thala bele kuliah fali buat nem masalah hau la bele aku Yes. kuliah ten. Oke, bahau queer buat tidak nem, queer ne fluid. Queer ne fluid, niya mengalir. Niya hanya sampai dan mengalir deh. Oke, itu kuliah kona ba, hau mai fali katak mare viril yang tidak ada jenis kelamin ketiga di dunia ini. Oke, maybe existe naturalmente. Morris lah, ya coach ini kuliah tang katak Morris ini lah, ita la bele usa Morris ini hanya sang cor monocromo. Precisa cor selo para tu bele defini. Yes. Oke. Yes. Iya datang ha, nemak tambah sera mak berani kuliah idane, ada hamu sih hana motorasi katak dia Morris hanya sang antonimo. Isso é feito humano, né? Mas bem, precisa sinônimo, mas existe no mundo, né? Iya. Tapi sinônimo, mas kata lain fala husi fala idane bem mak primeiro, né? Mas kau sente kata mane se ia bui feto. Né? Mas sinônimo husi mane, né? Mas bui feto. Né? Mas sente kata dia Morris, né? Morris mundo, né? So ia antônimo, né? Mas bem, bele ia mos sinônimo para tu bele completa. So queer ba Fabio ne buat ne bema mengalir, buat ne bema fluid. Iya, buat ne fluid. Ne mak how mas label defini katak dia how ni queer, how mas label defini ba katak dia emasel queer. Tama sena how dia sane, tama konstruksyon sosial defini det katak idane feto ne serviço hane sang ne, mane ne serviço hane sang ne. Iya. Oke. Mas be tamba sena mak queer ne existe dan ema barak label atu kuliah kona ba idane. Yes. Iya, tama sena ema barak label existe katak dia label defini katak how queer. Yeah. Ita queer. Yes. Tambah sina ema label berani kuliah ne. Quase emo tu tambah ema hene interpretação barakli ou insa se define katak dia gay, lesbian, ida ne ita kuliah kona ba sex ne atividade. Oke. Oke. Kona ba kuliah kona ba gender, ida ne konstrução social mahari. Yes. Depois sira define kusi kena ita ne moris tambah bot ida ne hane sang neta ne. Dia ola bele muda. Yeah. O kuliah kona fala orientasi, ne mane privasi. That's so true. Iya. Orientasi seksual. Nema how dia queer, nema how la bele define queer, how dia tambah sera ma queer ne bele existe, tambah how mas la bele dia hanya ang queer, tambah how sente kata how fluida tu si situação ne bema i how responde contohnya oh hilorang how karakterin sane. Yes. Depois how ita la bele kuliah kona ba ita la bele kuliah kona fale ba dia orientasi ita kuliah kona ba itanya hanoi. Yes, itu tinggi tahu boto tutune ket la bele. La bele kahur. Kahur, exactly. Tambah esente ema sometimes ema latena to halal differentiate queer or gender or sex. Iya. Ema sa hanoin kalau botruan ha mutu re. Depois sexual orientation idatang. Depois gender expression or gender identity. Buat hal ne lah nesan sa. Fabi pernah rona soji SC kala. Sexual orientation, gender identity, gender expression or sex characteristic. Iya. Buat hane lah hanesang. Iya, idane mah queer sebenarnya. Yes. Idane queer mak dala barak how dihan tambah sera mak how lebih tambah sera mas sera berani hili dalam mori salau dalang ne atau hetan seda. How dihan hanadas ne. How sente katak how berani mori dalang ne how tenki hili buat rumah ne memang how beli defini. Oke. Betul. Ya nemak ya buat barak ema konstruksi sosial dihan tena katak bui feto ne ni ema tahu tena katak nia ne buat ne bemak diang oh nia hansane ni mori sana. No. Okay. Mahau lah ya. Okay. Tambah sena how diang lah ya tambah ema hoto tu lah hanesang. Tambah dia how kuliahnya los di how dit dia kli lah. No. Tambah sente katak diang oh ya how kuliah sene abang how bele halo fali dan how kuliah oh lorang ne mas bele det. How bele kontra fali, how bele hasur fali dan how kuliah no how kontra ne mas bele det. Nema sente katak se quando ita hasoru buat ida ne bemak lawas itanian, sente katak lawas itanian dia kli lali katubo. Sente katak itanian ayo berani atau aprende. Okay. Tambah boto tu proses. Nema how dia mahanaan dihang how memilih untuk lakoi para testraga stereotipo dia bui feto iha sosial ni matan. Tambah sera hanesang ne lawas at estraga le tambah ni narang ne ba ema iha konstruksi sosial defini katak ni buat ne memak ema dia tambah sera masih serius sene direito tambah sera masih kaki idane. Tapi milah tene katak iha kotak bating ho ideologia ne bemak ema sirah soro ne susar parmate. Lawas atu kuliah basira lawas sirah teh karak dia sirah iha direito para te existe lah ya da. Betul. Ba ema tambah sirah humano, sira ne ema. Yes. Tambah sira mak konstruksi sosial defini sira lah nessa buat ne bemak sira halo. Yeah. Mas bem, ita você precisa sira.
né kan? Yes. Sociedade precisa. Mas sociedade la coi harebe sem preocupação. Period. Period. I love that. Okay. So saída maka tu fabe noi. Saída maka seda LGBTQ plus rights ka fight ne. Saída mak ida ne. Oh tu fabe ne noi ne queer ne fight ne. Maka saída de. Okay. How kuliah bahana personal, hala bela kuliah ba maselo tamba. Bahau hana durante na wasoro ni makau sente katak se quando how ema. O insa hatu bela tau how bela lau dalang ne bemak ema. Inseguro. Yeah. How lawas ema katak diang how sai hane sang ne hatu salva fali tuir hane ideo hane ego lah. Okay. Mas be how insa para how la bela to halo problema ho questão social soro quando ba problema. Tekiliha. Iya. Ida nema buat nebe mah soro contohnya ema dia hoto dia bully, soro ida ne, o insai tatu bela sai força soro ne. Hau sente kata hano kolega sera barak nebe mah katene hau. Hau ema ida nebe mah iya lakoi para tu tudo ba sociedade kata hau ia problema. Hau mas lakoi tudo ba sociedade kata diang tambah sera mah kau tengki sai hane sang ne dalam rumah haus bahanaan haus mas ba ema sene be hamuto ko hau no hau compreende hanaan dia kliumak o insa hau halo hanya exame consciência ba hanya atividade lorong ne be se quando hau sente kata ohin lorong na hau hetang buat ida ne be mak hau bele atu foti ya hau bele kuliah ba hau bele foti ida ne be hau sente kata kladung foti hau bele atu foti tambah arte hanoring hau o insa moris ho ema ne bema ita atu bele halo discussão. Tamba se quando ita moris ho ema siri ne bema ita la bele atu fahe. Dia kliu la lika atu halo obra. Betul. Tamba obra ni sai ema barak se halo interpretação. Nebe moris hakarak survive você buat nebe diak, buat tidak nebe la diak no atau hetang buat tidak nebe diak, harus sente katak ita sobele ia kelaran det. Tambah ruani ita bele hasoru hotu. Se quando hakarak diak los det, nelos buat tidak mori sembunuh lah ida mah perfeito. That's true. No na ita hakarak buat tu diak det, idaat ne, deklu maromak lali kata foda. Yes. Nemak how lebih baik how kelaran det, hanya sama mori se kelaran det, atau baik dan nebe bele det. Se quando ida nebe mah how hetang, how agradece, se quando ida nebe lawas how niang, na fateng agradece det. Nema survive ba how niang, sente kata how ne luta, when sama how bele hasoro ema ser nebe mak atau dia kala diak mai how, how sente kata lawas atau halu diak det. Taruma ita bele ema bales ni sosoan para atau halu diak det. Mabe how sente kata sekonda how halu diak ba ema mak ema la halu diak mai how mas how sente diak det. Tambah how ni tujuan mah hala bele straga ema seluk. No hala bele uza fale ema seluk sahane samfali buat nebe mak how ni hakara. Okay. Dalam barak ema dia mundu ne buat tidak nebe paling atli mak ita uza ema seluk ba ita ni privacidade no ita uza ema seluk atau sai karena ita ni kebutuhan. Betul. Se quando se ita lahanesan buat nebe mak ajuda. Se quando buat nebe ajuda ita sente kata how mas la precisa de how ajudou atau fofal buat nebe mai how. Ida nem how prendo sana tugas akhir. Tambah sente kata buat nebe mak how haru kasir hal social eksperimen hala precisa kata sira how haru kasir hal asrera precisa how tem que selo sira sana lahada sira kontribusi mai how mabe how sente kata sir halo ida ne holarang. Nema how bele hetang definição dia kata obra nebe mak how cria hala precisa yang responsabilidade ema bel halo interpretação dia kata ida ne gara-gara niema ni halo ida ne. Gara-gara ni ang mani halo ida ne. Mabe how karak dia kata dia obra ida ne saya nessa história ida para ema seluk bele hatene kata kamas existe no mundo ne. Period. Iya. Ini how ni hanoi. Tambah dia bahana família kata dia how lah ia geração. Serius, how dia mahana família how lah ia geração. Dan tradição que Timor Leste dia se quando buat tu halo lia de tusan selu tusan. Okay. How dia mahana família dia se. Se quando tusan selu tusan berarti halo lia, berarti halo precisa tu balia dan ton. Mas dia tradição na how tem kontribusi. How dia masih hana família hana mau sana hana alin sudah sini. Im halo lia how tuir. Mi akar halo sera halo tuir. Mas be how la bele halo lia tambah how la geração. How arte ne hanor no sabio sera humble los
depois assimo realidade nebema ka moris fo dan arte ne hanoremos sabe o insama compreendemos ema selok sa ada bara kawarene hanesa hamos lutamos bahia queer rights direito queernya hani lutane halaiu basa sa changing asa bali asa seda halo advocacia stuff like that but mangira kalau harona Fabio usi arte ne I just feel like queer nia fight ya arte ne is just different dan arte ne teaches you hanoreng asa be humble also at the same time ne masih luta but you don't really nesa luta dalam arte nesa como simo te maseronia opinião no argumento and it's just so empowering dan it's so good to see a different side of that tambah dalam barang dia queer rights ne queer fight ne how really ema luta ya ad halal advocacia all of that but when you kan usa arte it's just beautiful. Media dan memang bela for oportunidade be ema ser comunidade atau halo obra bela hatu hasur mundu ne so ide so arte maloke dalam basira tambah desde ulu kedang atau luta kona baida ne mareveri punya pesang hane sang ne se quando itahare perspektiva roupa husi sudut pandang konstruksi sosial betul fashion industry mas labele lau yang mundo yes that's tambah husi selera ema idida nini yang husi ideologi ema idida nini yang ni hakarak idane tapi la fo oportunidade ba ini atau halo idane la ya fatim bani espaço bania ni la belenya stak mo idane de tona lema permasalahan gender travel ne moso travel gender moso marevele hakere kidane mako di hamoso identitas performativitas no identitas idane to agora ema se hanara identitas politik to agora também ema la bele descobre se quando kuliah quando ba moras ni bele daet tamanya los moras ni naturalmente yes ni los moras exactly okay so misconception saída tão maka existe queer né misconception saída tá oh my god seda tambah hau senti kata durante ne haulao hau soro ema barak nebe haula bela tu defini kata ia haunia ngane sangne ia emania ngane sangne ia selo pensane tambah senti kata em hoto bela hasoro então oni experiência essa ema vai merin kano ema rona li fun queer ka or like the way asa you act ne people like come to you and then with all of this misconception pasti sirane hasanera tan sirane hasane misconception sera amasnya hala bela kuliah dok dia hamu idan ba kuliah ba idan ba mahawa soro hasenti kata ihanek sira kuliah li kona ba luta direito idane iha timor mabek dala barak li sir kuliah kona ba hasenti kata ihane mo tota tene kata idane lauda dauk na hasenti kata iha timor ne bemak na sound ne berani halo kona ba pride yes idane la ne halo laos botiran weki yes idane laos botiran weki dan idane momentonya pride pertama hene kan 2017 salah 2017 atau 16 atau 17 idane hau sekolah emotut kuliah berani kuliah kona ba idane Nemak hau berhamus berani los atau kuliah halo obra kona benar sinti kata timor ema kan open mind kona ternyata buatnya halau ia mah baru ia fobia kona ba idane that's true isu kuliah kona depas ema dia sini luta kona ba direito ema ni direito ser mi melihat pokoknya ia timor na buatnya ini serviço tena osire imboto tena comically ema hadau ini direito asana sira hadau fetone direito depois mas ser boto tu ser yang idane lah dia idane soba immediate mahalo okay ita kuliah kona ba serviço yang haudian katak diang media dan nebe bela for serviço ba ema comunidade mak arte idane me paling fasil yu ema bela to hetan dan hau kuliah ba tuirau ni aten hau katak de ema comunidade sira ne mesak ema matenek de yes tambah sira hau kuliah hanesang ne
ema barak nebe hawa soru mesmo que sira ihe ser ni história nebe mak itala bela defini katak ema ide honi história sel selok mabe hau sente katak iha bot ruma nebe mak diferente ihe sira no idane único la oset ita kolha kona ba ser serviço mabe iha sira iha perspectiva nebe pasti iha basira tamba sira hasoru ema sociedade nebe la hanesan kona ba ser ni ideologia soru sira kona ba construção social pasti sira luta iha bot ruma Iya buat ida nebe pasti sira luta se hasoro. Nebe bahawa katak dia sira berani survive sernya Morris, bahawa ida ne laos ema nebe ma fácil berani Morris yang mundo ida ne. Dan another misconception dan maka sa bangira yo ata o na nasan queerona dan onian sira ma ko berhala makana sanera dona. Sira tao ya box fale. Yang kono sane o tinggal sanena. Wasane o tinggal sanena sane fale. Tama gender mas sira halo kotak. Iya. Memang harus intik kuadrat ida ne kuadrat persepsi kona ba kuadrat nebe ma kona ba bui feto. Harus inti ema hotu labele atu dehang how niya ma ida ne retona. Dan how halo serviço ida ne retona. Dan bui feto sira mak dekorasi detona. Bui feto sira make up detona. Bui feto sira mak tanki be tanki be tein detona he dapur. Okay. Exactly. No. Itu berhalu buat barang kita nane. Liu ida ne do permati. Kita nane. Dan sira pasti halu buat rumah ne bemak ema hototu bele admira. Yes. Exactly. Ida ne mak sociedade na fating iya annoying diang katak sira man sanere to na no. Bahau no. Ne mahau to misconception bold desa. Depois ida tamos a sonho Fabian, imi luta baseira tang nessa. Mana mahau rene nessa. Será que queer ida lá ia dalang seguro? Será que queer ba escola ne emal hetang na bully? Ida nessa. Tan ida ne maka luta dan people toda asa emang noin kali luta baseira but sira la asala sara kata queer ne is not safe lo. Iya la safe. Pas ida ha pernah husu iha obra ida ne iha masih han tugas akhirnya amne dosin tabrak kau di dansa ne bahau. Pas terakhir nih husu dan bahau abesera hau sente ida ne propaganda ni dia bahawan sene. Hau dan lahada ida ne hak sekon ida ne hau propaganda. Hau la lika Morris. Thank you. Tambah sera Tam hamas labela tu labela for Hanoi be maselo katak din hamas existe, mas be hamas tem que for be how tem que tete be maselo di hang laos existe hauniang ne laos Morris ane sambai bain. Nemak ni dia bahau de secondo oluta soru ne ema ho ema ne be mak hanesang. Apakah seluta soru tang animal dalam orientasi seksual? Maksudnya no. How kuliah ne ba ema. Hausa rasional. Se quando hau luta makasoro fale ho ida nebe irrasional. Ya ne tergantung be ema ida ne feel. That's the shame. Lo sa nesa dalam rumah ne luta queer ne ema hanoin kala ida ne nesa agenda de. Ema di agenda queer lo. How pernah ema for side this is just another gay agenda median sana. Mabe sira tena kata something queer sira fight ne bot ne bema ka sira experiência rasa que sine mori. Sira hasoro ne sira kolia de halos botruma e sociedade ne. Da emanon kala de nessa propaganda emanon kala ne. How ida tang mahawan sa bersyukur lo si hano kolega sana memang ema di diagdet memang selalu maksudnya sira selalu kuliah mehau maksudnya ami biasa kuliah bamalo dia kata saya ida ita to halo. Des di ulu keren sira hanuring mehau dan kata haware sene euforia kona ba sira kar kidane depois sene survive sakar hetam bolsa sira karakan sene hau sente kata hau contente lo sare sira maksudnya hau bela sore sira sene ber hano Morris depois sira kuliah mai buat nebe mas sira kuliah sira fahe ida nema kau sente hau agradecer los bela hetang sira sene hano Morris tambah se quando ita mesak det ita luta baitanya Morris. Bahana experiência ni difícil. Betul. Iha ema balo ne bemak ni luta mesak
nie se ia família. Se quando ansa how luta lá os how la bel dia hana família la suporta how lá. Tamba cultura Timor, pasti ia maruma ne bem que ideologia ne bela hanesa maita. Ne be how luta durante ne how luta bahanaan, how luta bahana família, no luta ne be how alau suporta os hana colega. Sanere. Yes. How luta bahanaan, how luta bahana família. Mas be luta ne be durante how alau hetang suporta os hana colega. Yeah. Ida ne makawasoru. Thank you. Ida ne mak durante hawasoru. Yeah. Okay, speaking about luta, luta existe também a dificuldade, right? Então, tu fazes ne harene dificuldade no barreira saída maka queer community ne hasoro. Okay. Bahau. Problema hoto sir hasoro. Ia quase. É muito temor esse mundo ne passa soro ne problema. Mas be se quando queer nia luta det susar siratu bele lá paling laos be serviço siratu compreende conteúdo konaba domi. Yes. É susar. How sinti kata bully serbele hasoro. Baku diskriminação serbele hasoro. But love. Love serbele hasoro. Luta ida ne malah serbele hasoro. Yes. Lama how sinti kata doming ida ne lali kuliah kona ba parceiro, kuliah kona det ba família, ne masih susar. Apalagi kuliah kona ba parceiro. Betul memang abstrakto. Lema se na luta nebe susar lima sira soru barreira nebe halo sira la bela atu sente kata sira mori se mundo ne mesak det. Ida det mesela bela soru. Domi. Yo, how serius? Nya how sinti kata. Betul tu di podcast now. Iya. Boto tu bela halo. Boto tu bela mundo no bela soru. So ida de doming sela bela hasoro. Sita que idane barreira los besira rasa kata que idane sa abstrato los. Betul memang abstrato los besira kata. Thank you. Hai hams atau define la dia kira. Tambah sinte kata tambah how compreende los tenas. Bully sira bela hasoro. Tambah sira matene. Iya, discriminar depois ema baku sira tambah itu kuliah mamel logi des balo lah força. To sira bela hamsan sira sira simuret. To sira pengaruh lebih sene sosial sene psikologi mak betida doming. Família mas dalam rumah sira la bela tu hetan sira rasik besar ni ang ne mas sira bela tu hatena hadomit mas sira confusão. Dan apalagi itu kalau kau nak Yo, I got goosebumps, okay? Iya. Ida ne da sini difícil permate. Essa barreira dan memang sira tu hasoro ne la iha solução. Vai a medida ne sorte. Intinya, vai a medida ne sorte. I totally agree. Thank you, maksudnya obrigado ba. Dia ngida ne. Hanesa mas queer advocate, how advokasi barang ba queer. Bayar kalau kuliah sobre dificuldade barreira sena maka ime hasoro sana. Ema barang dia diskriminasi, violência, serata bullying, tapi susah emang tuh temi love, né? But like the fact that you mentioned love, yeah, that's the biggest iya, tahu hawa soro dalam barak lu setena. Nama dia sen. Nama dia mahanaan sne. Sequando haula hetan domina neme perfeito o mundo ne. Habele husik mundo ne, husik aquela história net mustona. Yeah. And ami tuh hang para tu leo ni história. Yeah, husik aquela história ne mustona. Tambah husin kata haula bele define doming ne. Mas inte kuliah kona ba sudut pandang religi perspektiva religião, para perspektiva sera mas hala tene kata dia ambai rua sorti ne bema kau iha mak kau bele hatene kona ba conteúdo doming li husi parceiro atau buat ne bema kau tene. Ya, how agradece. Se quando haula heta, ya, husik aquela história e o mundo ne bahwa hamas pernah existe o mundo dan. Tambah barreira ne bema labela tu hakak liu mak kidaren doming. Tambah mori si mundo buat paling kick mah doming. Foto halo sera karidari ikus-ikusnya doming. Sera mah tu mosu tang. Yes.
Okay, since you bring up about Dome, I don't know kari pergunta ne se relevante. Yeah. Tam how to usa nessa ne? Sa ida maka hanesa, what is it? Emma individu ida halo para queer community ne se feel like they are accepted and they are sira emma simu sira dan sira bele sira haka di barreira ne. Okay. Emma individu di Yeah. But how senti kata how hili parte de mema importante me how iya ida det. O insa how bele define educação li husi referência. Okay. Ne para how bele fahe ba ema tamba mundo los mundo da Timor ita hatene kata ita minimo referência. Betul. Ya, tamba ita la bele obriga sira kata dia sira tem que hatene ohin lorong. No. Yeah. Precisa processo. Betul. Tamba definição educação buat ida nebe mak laos ita kuliah kona ba mindset, mabe ita tu kuliah kona ba conteúdo no lalau o insa ema bele compreende det. Betul. Tamba precisa le foi ainda compreende, precisa compreende foi ainda bele ema bele sente kata sira iha hanoi ne bela hanesan ho ema sira selo. Sira iha Morris ne bela hanesan ho ema sira selo. Secondo hala compreende Ricardo, hala compreende Ricardo ne privacidade, hala compreende Ricardo ninia sociedade, li husi referência, ha bele compreende conteúdo com a comunidade. Nomas hamos bele compreende conteúdo insa Ricardo ne Morris. Tambah referência mak diutamakan. Tambah ihene jalan satu-satunya ne bemak ema tulutan mak parte husi educação. Ihe itania comunidade. Tambah ema des ita bele fahe buat barak-barak ba ema, mas be ita tem que hatene kata parte educação li husi itaniang ne. Le kuliah do kida. Li kuliah kona ba itani, kuliah kona ba sex education ne. Precisa tambah sere mak ema hene soe bebe barak. Yeah. Idanelos, how sinti kata saibu feto dia kliu do que o soe bebe. That's a strong statement. Iya. Yes. Tamba komitmento ema na ingruan ninyang estraga fale maseluk ni Morris. Yeah. Sex education very minimum Yeah. di sekolah. Na apalagi sex education dan BM de hetero, hene mak susar tan apalagi kuliah kono bay tanian da be. Ida ne kuliah fale bay tanian ne. Okay, we can just say homosexual. Yeah. Heterosexual itu rasanya kan Homosexual tan. Nah, rasanya. Depois ida ne itu kuliah mamam sa sinta itu sira ema dia hau mahalo definição barak li kono bay ne. Right. Tamba ia Timor kuliah kono ba sex orientation. Yeah. Asinti kata bamay bebas los. Yeah. Compreende to? Yeah. Bamay bebas los. Betul. Babe o insa sira to halo definição idane. Kata hasrat emay dinimnya ne kan bele bebas de. Yeah. Tambah haulek buku ida kona ba Kama Sutra, ni definili kona ba heteroseksual. Iya li foi na nebe mak halo tertarik husi seks. Tambah sena mak hau bele tertarik husi seks dalam arti ninia ideologia nebe mak o insa ema to kompreno kona ba seks. Betul. Bototo ita bele halo. Mabe italah husi kela tanda ida, simbol ida ba seks. O senti kata buat nih sakari kebutuhan det. Babe o pernah husi kela tanda ida. O senti kata ida nih berharga los. And that's love. Iya. Masih kalau sentimento mau usa duni, o senti kata ida nih husi kela memoria. Sekono senti sa ida nih liuda tan cuma kebutuhan. Ngapain? Betul. Emang tuh ya kebutuhan. Betul. Ya osang ya mani o bele. Bele halo det. I love the fact that mention konaba itane falta los referencias. Dan los dune anesa I mean ita ema Morris ne diferente and that's the beauty of society. Iya. Morris ne diferente. Ema ide antang insa atau Morris ya unidade no harmonia na lara ne maka precisa comprende. Precisa hatene like ema ne Morris no insa tamba diferente. O tem que referência ema ne Morris para o bele colia
o compreendo look like. Conteúdo compreende, não O tem que compreendo look like. Mm. And then o berhadomi. O sila compreendo então o langsung mai ona May tanghone karakteristika Yeah, ni Bella ne- Hanesang pasti tabrak. Exactly. But só que malo los também será how diang ita na educação Yeah. kona bay dane how sinti ka organização barak na be mahalo kona bay dane Yes. depois NGO será barak maluta kona bay dane Even governo. governo mas luta barak kona bay dane Yeah. may be Mm. halo kuliah kona ba implementasi educação ini laos la diak atau diak Betul. hala beli kuliah tambah Betul. hamus emat timor dalam arti sana hasente kata ita tem que sue dog buat ida nebe laos ita nia Betul. ita precisa atau hatene Mm. buat nebe mundo ninia Mm. Mm. Right. tambah parte ida nebe paling falling li mundo referência. Exactly. Se ola referência how do o tu colher about this thing. Iya. Se ola referência. Ola bela colher buat idane. Dan idane maka triste tebes bangira hare ema balo colher without knowing the subject. Iya. Without understanding ka ia referência bas nene sara subject ne sira sa colher. Sira cara tu colher o de balo buka nara, balo buka fame, balo buka audience. Hasan and then sila comprende kata luta Kuliah seni dia galera. dia kala sa. Contoh si terus kuliah Yeah. daapnya. Contohnya sa apakah di terus kuliah ni dia galera. Ema beli simu ema seluk ni tilung galera. Yeah, exactly. Lema kau senti kata iya ni mas hala bela tu kuliah kona ba sociedade. Yeah. How dia kuliah kona bahanan. Yes. Sira mau sira kuliah kona bahanan. Betul. Dan senti kata sekolah kuliah kona bahanaan pasti ida ni mas lawas sai referência. Mas be o insa sira bela sai for lawas at sai sa sukat. Mas be o insa sira to comprende oh Fabio mai dane. Exactly. Iya, Ricardo mai dane. Idane. Betul. Tambah se layar referência Hanisa Hanisa ema gosip nasa. Ola tere mena por so gosip ema. Asa nesa. Ini me. Yeah, so ita kuliah kona baidane how compreende los queer community ne nessa enfrenta problema barak ya asa how dia safety bla. Sa ida maka Fabio wish ka hakara ka tu hareta governo no NGO sira organização sira halo liutang orunane bele cria espaço ne bem macas seda seguro para a comunidade queer. Oke. Haula bele tambahamos sola parte basida daun Timor Leste. Tambahamos nudar. Ito kuliah kona ba luta ne bem mak botlio. Hasinte NGO organização luta botlos. Tambah sira mai ho ideologia ne bem mak oinsa sira hare questão ou sira hare problema ne bem mak sociedade sira sobre Timor. Right. Lilima preocupação social. Anebe hala exizi ba governo, hala mas lawas la exizi ba NGO sira to hala buat nebe maka precisa de atu taus atenção basira nessa. Okay. Buat tidak nebe kikliu mak oinsa atu fahe ba ema sira selo compreende kona ba comunidade. Hani tujuan madede. Compreende o look like. Compreende kona ba comunidade. Liu si compreende kona ba comunidade, laos fatim basira ba oinsa sira tu bebas berekspresi det. Comunidade mas tem que hatenean. Katak ita mas tem que hare katak iha ema seluk nya matang, iha ema seluk nya hanoing, lahanesan ho ita. Nebe ita tem que compreender katak iha ema balo nebe ma luta, mas be luta laos luta ba direito, mas be sira luta ba sira nya perasaan. Yes. It's something that is personal. Iya. Basi silos luta ba yang luta dia haluta idane para ema seluk para at bel hare katak dia hamus hola parte be idane laiha. Tamba o sente katak idane la dun diak tene sociedade. Precisa luta bonaang para ema seluk bele compreende. Yes. Dan governo laos atu seharusnya kata governo ia fatim barak ni foi espaço basira tu berhal saída det. Right. Timor harusnya kata tambah iha kultura itu kuliah mai fal tambah iha ni iha kultura ida nebemak itala bela tu kuliah barak tambah iha ni existe tena kultura. Nebe mau tidak masa karek lakoi hakara ita tem que simo. Ita tem que diang katak diang ida ni kultura ita tem que halot tuit. Mas be ita tem que hatene katak iha ema seluk na be mak
Laos la kuya to halu tuir. Sira Laos foti fali usi kultura usi liur Jadi mata mana- maestra kultura tihne lai ha. Sira Hanesa happen to be different. Iya. Sira ne diferente de. Mm-mm. Dan idane lo dia fali influence usi. Na sound selo para lori mai hene lai ha. Exactly. Secondo influencer usi na sound selo. Ita hanoing ideologi ne bemak paling kikliu ne bemak em halu hatia katak mundo era ne teknologi. Yep. Boto tu bele laudet. Dan kulturanya dinamik. Dinamik. Depois identidade de Timor ne to agora ne saída. How usela bahana. Haut sebenarnya. How usela Selos mak Timor. saída Timor ne ya how ten kata Timor ne ni ha buat barak ne benda ne be. Right. Mabe how bele define ne saída ma Timor atau halo para embel haten identik Timor ne seda. Originalidade. Ita kule originalidade barak na. Mabe contoh ibot kigdet. Identik ho Amerika emang Hollywood. Yeah. Contoh-contoh dia film buat sana. Jepang emang dia teknologi. Contoh di barat. China emang dia sirnia bisnis sana. Malaysia, Singapura edukasi nomor 1 Asia tambah sira halo bahasa rasi kan sana. Nah sound sira barak, hau sinta kena sound barak. Hau karena de Timor ne munculnya sada. Nema hau Timor ne. Ya hala bel husu dia kata hala bel husu bay maselo dia Timor ne sera. Mabe how thank you dia mahanaan yang kata how kontribui saida memang Timor idane. Idane mak ia pernah coach ida uluk dia sini uluk sini be mak mate barai idane dia sini agora mesne paling kuliah sini. Oh halo sede barai idane. Ya. Nema ko to oh halo sede barai idane ma agora be. Oni luta sede barai idane. Ya. Também muluk dia mate barai idane mak rai idane belukungan. Agora ne muhus pala meita. Ah, saya barai. O hala sede baraida ne o luta baraida ne. Hala precisa tu hatande ne how luta baraida ne how karak hala sede baraida ne. Mas be saída ma to hala bahanaan haluta bahanaan de. Yes. Ida ne de. Cukup ida ne se quando ema sociedade harede ida ne luta baraida ne. Okay. Mas be se quando de haluta bahanaan la los ma saita na buifeto. Misal how tem que luta tamba ema selok ni Morris. Yes. Gara-gara dia temen preocupação sosial, hareba buat nebe kita iya. Betul. Apa deh? Iya. And that's wrap up our conversation, guys. Luta ba one ang Lihat, dia luta banaan. Ya. O halos sede luta banaan mas sociedade husboda o halos sede baraida ne. Yes. O tama kata dia sekone imi hare perspektivo si imi dia kata hola parte baluta baraida ne imi foti. Sekone imi sel di imi dia la hola parte baraida ne haluta banaan. Yes. And that's the end of our conversation. Iya. Thank you, Fabio. Iya. Thank you. Sama satu tadi saya juran deh. Kita tadi ya, kita harus nonton bareng dia. Harus nonton bareng. Violencia. Bullying. Ide paling importante bisa nih. Iya. Alas paling importante, mas like. Bonang. Emang luha. Dumi. Ahora vamos a hablar sobre la lotería, no es sobre. O sea, llama tata. Ini tuh kita connect lah sini. Okay, Fabio, agora kita tama ba game. Iya. Ini rapid question. Oke. Hasil leh statement 5 ba Iya, Fabio. oke. Depois Fabio dia yes or no. Iya. Without hanesan dia tambah sana. Okay. Without giving Iya, us oke. explanation. Okay? Iya. Statement pertama. Ready? Ready. Okay, statement pertama. LGBT ne moras ida no bele hadai. No. Ema hotu e direito hanesan inclui comunidade LGBT. Yes. Being queer is not a choice, but homophobic is. Yes. Direito LGBT-nya hanesan mos direito humano. Yeah, yes. Luta LGBT hanesan luta ema hotu-hotunya. Yeah, tambah si Rema. Yes, and that's the rapid question. Yeah. Thank you. Okay. Okay,
So, itane game auto ora. Ok. Agora atu end itane outro atu end itane podcast ohing lorong nene. For tempo ba Fábio atu for Fábio nia mensagem final, mensagem ikut ba audience ira ba itu. Okay. How lahir mensagem na memang furak liu, mas bem how baseia ba realidade Morris hamian. How senti kata buat ne bemak ohasoro karik livre ba na ana tu halo. Lalikar laos at labele rona ba preocupação social ne bemak kuliah kona ba unya Morris. Mai be o insa mak itabele hatene foti argument foti buat sirane sahanesan buka det bele rai hela det. Mai be o insa mak o tu bele livre ia onyaan no comprende ho itanya onyaan rasik laos dia katak dia ita ma diak liu no ema seluk ladung diak mai be o insa bele hareba buat ne bemak o tu halo no bele hatene katak abang ne no bairua bain tolo sera maksem mo se acontece bone Morris karik o senti idane diak ho onyaan no idane bele halo o survive on Morris comprende ba no hatene ba karik idane mo sola parte bone Morris no conteúdo ne bema paling falling liu on Morris ma winsa o bele conhece ema sira ne bema hatene o no comprende kona ba o idane ma buat ne bema paling falling liu tambah seda sira mai duni hodoming no sira comprende katak si homos existe no sira mas comprende katak idane mak realidade laos no fake idane retsi. No. On the last message is not like for the audience but also for me, sir. Yeah. Thank Dia you. kalau kuliah bahanaan se quando buat ne bemak ema bele compreende bele foti hamus la bele obriga katak imi hare mai hawa tu saya nesang room model mabe imi bele comprende katak ema hotu ia mori semunune role model. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you, Fábio. Okay. Okay, bak kolega sih na bema ka hakarak atu follow Fábio ni obra rumah. Yeah. Sira follow ihane be. Okay, kita boleh bele follow how he Instagram, ho ID Fábio Bonita. Depois ia haunya obra ia karya Bonita. Tambah ia neba mak hau post buat nebe mak hau halo. No ia YouTube sekolah kita boleh karya kona bahan obra sira bele hari musi YouTube tapi YouTube hau jarang post tambah comprende sociedade Timor Leste. Ia buat barak ne memang kita tuh lebih defini ia media sosial se quando si rare perspectiva lah nessa kita ne mori so sister bele kuliah boto ingoing it's okay. Okay, so boto to Fábio Bonita no Fábio Soares Pinto ya hanya ID Facebook. Okay, ba Genzinia @Gen Z Talk Timor Leste, ia Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube. Okay, dan letan agradece barak ba Ricardo bele for oportunidade mai hau nomos ba liang likes ne be makihat henelos hau represented ba Emma sene hau sente kata hau mai henelos representa ba Emma selo desculpa mas hau mai henelos representa ba Emma sene liang like me be o insa hau bele fai hau nia experiência Morris no compreende o insa Morris a comunidade, nebema com identidade, nebela hanesang no diferente. Karek ida nebe livre atau halo det saya. Bye. Okay, bye all. See you guys on the next episode. Yeah. Take care. Love you.